دم باش گودارین دلال برنامه خالق جدیرو که رادیو دنگ زلال نوهاتی پیشکش کرن. اف برنامه بدنگی من احمد شیخ موسی بی پیشکش کرن. خلق کانهان بشه سیم جشورش سمکو آغای چکاکه. خالا پنجان جی چیروکه ویا یکمین دوی خلکه ده خالا شهید بونا سمکوی چکاکه. سیاستا کورزا خان بهلوی دناوا کردان ده ددا مشاندن و مخابن دوی سیاستا خود جیب سر نکت. آبو گودریا پرا سروک عشیرین کرد اجبو آلی دولت دکشاندن. حتی لسر شهید بونا سمکوجی گمان هیا کوهنک آغاین کرد خیانت لوی کرنه و او نچار کرنه کوجبو هفدیتنان خوبگهین باجار شنوی. بردف و دستهلاتدارن ایرانی کو هرتم بریا خاپاندن و خیانت خوانیزی سیاستوان کرد کرنه دیسا جی بناوی هفدیتن چارسری سمکو هات رازی کرن کو بی باجار شنوی و بسر لشکر مقدم را هف بوینن جبون آویجی وان بریا تیمور آغا کو بدمکی بریندار ببو و بسر دست دولت هاتبو حسید کرن نامه یکا جی سمکو را شاندن و دوی دم گولگوند بارزان بو سمکو به چند سوارن خورا هاتن چیای قندیل و لورجی به خورشید آغای هرکیره بر باجار شنوی مشیان. لور فرماندار باجار شنو سرهنگ صادق خانی نوروزی او بر مالا خواه لحاتنا سرلشکر مقدم درو بو او لبندا درفته کیبون و سمکو بتنه بکشینن دروای باجار شنوی ویلور بکوژن. تداویه ده به حجتا پیشوازی کرنا سرلشکر مقدم لدروای باجار شنوی ده ایوارا سهی مها ششان ده سال 1930 ده هات شهید کرن. هرچند شهر ده سمکو اسوارن وی گلک کس جی سرباز و لشکرین دولتی جی کشتن. لیوی جاری وی نکاری بو خواج دست وان رزگار بکه. ترمي سمكو سي روجان لباجار اورميه نوشارتي دانين كو گل لبنيرن و كردان جي بي بحسينن كو سروكي وان هاتيه كشتن برپرسيارن دولتا ايران جبو زانينا وي هندي كو صد جي صدي بزاني بن سمكو يچكا كشتنه جنا سمكو يا بناوي فخريه اقبالي يا كو ازريبو انين سر ترميوي ويجي بنرحتي جوان رغوت بلي اف زلامي منا اسماعيل اغايا از جوريه تولياوي يا بريد زانم كو بري چند سالان جبر جحرا معري كو بيو دابو بدست خواه بكيرا خواه بريبو دما کو خبره کشتنا سمکو گهاشت پاشاتیا ایرانی هیا هفتیه که شاهی و کیف خوشی هاتن لدار خستن و همو کولانین باجار طهران بروناهی و گلان هاتن خملاندن. رضا بهلوی مزنترین دجمن خواه د کردستان ده جهولی را کربو. تراجیدیا جنافچوینا مالباتا کمینا مالباتا اسماعیل خان اچکاک تشتکی حسان نینا کود دیرو که ده بیش بیر کرن. مالباتا کوجبو دوزا کردستان گلک بدلین مزن پیشکش کرن با آوائه کی کوتارو جا ایروجی دستلاتدارن کومارا ملیین جنایتکار جحرمت و گرانیا مالباتا سمکو دناوا کردان ده ترسن. شهید بونا قهرمان کی مینا سمکو
بو سدم کوتا پێکهاتنا کۆمارا کوردستان یا دبن سەرۆکاتیە پێشەوا قادی محەممەد دە ساڵە 1946 بێدەنگیەکە خەمگین لە ڕۆژهەڵاتە کوردستانی حاکم بوو. د دیروکا کوردستانê de çend xalên girîng ji destkeftînên şoreşa Simkoyê çikak. Xala yekemîn Simko di çaxê desthilatdariya xwe de gelek xebitiye ku bi dewletên beyanî re têkiliyên siyasî pêk bîne. Di vê navê de bi taybetî ew bi dewleta İngilîz û Yekîtiya Sovyêt gelekî xebitiye û têkilî bi wan re danî bûn û bala wan bo ser çareserkirina pirsgirêka Kurd bikişîne. Lê wan ji ber bercewendiyên xwe yên aborî û giringbûna cihê jeopolîtîk yê axa Kurdistanê bi awayekî wisa nedane pêşniyarên vî serokê Kurd. Simko beriya Seyyid Taha pir xwestiye ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û pêkanîna dewleteke Kurdî bê perpirsiyarên İngilîz li Iraqê hevdîtinan pêk bîne, lê divê daxwaza xwe de bi ser neketiye. Salên piştî şerê cîhanî yê yekemîn di sala 1919 ta têkçûna şoreşê rojnameya binavê Roja Kurd û piştre tenê binavê Kurd ku organa fermiya dewleta wî bû hat weşandin. Roja Kurd an jî Kurd rojnameyeke heftiyane bû. Senivîserê vê rojnamê Nemir Mele Muhemmedê Turcanî zanî bû ku karê amadekirina rojnamê dê weşanxana Xeyret de li bajarê Ormiyê dimeşandin. her wiha ew ji Şêx Mehmûdê Berzençî bi gelî ku ew baweriya xwe bi dewleta Turkan re tîne, ji bo vê yekê ew di derbarê İngilîz û Tirkan de wiha dibêje. İngilîz û Tirk her du ji bo çareserkirina pirsgirêka serxwebûn û serbestiya Kurdistanê derewan di gel me de dikin. Ew me dixapînin. İngilîz dixwaze tevaya Kurdan mîna xulam ji bo armanc û daxwazên xwe yên çewt bikar bînin û mîna meymûnan me ji xwe re bireqisînin û bi me jî bikenin. Ew dixwazin me li hemberî netewa me şermezar bikin. Ev ne karê min e, ez xıyanetê li gelê xwe nakim. Tirk û İngilîz her du ji hev xerabtirin. Lê ji her kesî zêdetir Kurd ji bona xwe xerabin. Kurd pişta hev nagirin û baweriya wan çi carî bi wan nayê. Simko bêtirî her tiştî ji xıyaneta axa û begên Kurd dilşikestî bû ku di rojên xweş de mîna mêşa li dora şêraniyê li kêleka wî dicivin, lê di rojê tengayiyê de xwe ji wî dûr dixistin. Xala duyemîn xaleke din ya herî giring ew karên rewşenbîriyê ye. Simko di çaxê desthilatdariya xwe li bajarê Ormiyê dan weşandin. Yekemîn car di dîroka Rojhilata Kurdistanê de Simko raman bû ku duwarê ragihandinê de pêngaveke bêavêtin.
د سال 1912 لباجار خوی عبدالرزاق بدرخان به پشتگرتی سیاسی و دراوی یا سمکوی چکاک کوواره که ماهانه بناو کردستان و شاند. هر وها لباجار خوی دبستانه که کردی جی جبو زاروکن کرد وکرن کو اف دوکارن هان کینا دستلاتدارن ایرانی لدجی کردان گلکی بلند کریه. خالا سوسیان بری کو سمکو با آوائے کی برفره دست به شر و شورش آلدیجی دولت ایران بکه به هفکاری عبدالرزاق بدرخان و چند کسی دن ین کرد کوملک بناو جهاندانی لباجار خوی دامزراندن. او کوملک روشنبیری بو و بهتر خبات چاندی و روشنبیری دمشاندن. خال چاران و یا داوی سمکو برخبتیا کوب کسایتی و بزاوین کولدجی رژیم ایران سری هلدانه تکلین سیاسی دانین او به شورشگر آذربایجانی محمد دناوا پیوندیان دبو. هر وها سمکو و سردار شورش باکور ایران میرزا خبتینه کو دناورا شورش کردستان و باکور ایران ده دان اوستندن سیاسی پیک بینن لی گوهرتن سیاسی اف درفت ندانوان کو اف کار دیروکی بگهینن انجامه. بله گهدارم هجا اف بو بشی سیاج چیروکا شورشا سمکو آغای چکاکه لحیویا مبن دخلکا بیده امی بشی چاران یه داوی جواره پیشکش بکن و جبیر نکن اف برنامه هر روژا شمیه دمجمیر سیتی دوباره کرن دکیف و خوشیه دبمینن.